Product of the 90s. Product of the 90s production. Product of the fucking 90s. Djeca iz smutka širi smrt pod luči straha. Čovjek dotjeran u čošak, sad se oprašta od daha. Prazna bočica drodona nalazi se ispred njega. Srce jedva mu kuca, sve zbog vašeg alterega. Imao je sve na svijetu, ženu, dijete, dobar posao, ali jedan korak izbrdo, sve krenut će od ozgo. Jednog dana čovjek odluta u mračnu stranu sreće. Mislio je kada izađe pare će biti veće. Niko nije ni naslutio u šta će se te noći. Pretvori taj kasino, da li će ikad više moći da vidi ženu, dijete, to je posljednja mu želja. Čovjek drži cijev na čelu mu i tjera ga da pjeva. Ajde pjevaj jadniče, bez ikoga ćeš ostati. Potpiši ovaj papir ako misliš živ ostati. Ovo ćeš pismo poslati, sad piši šta ti kaže. Nemoj da staješ, sutra svim bi mogo biti tražen. Ne diraj njih, radit sve što se kaže. Ajde reci šta da piše, mene ubite najrađe. Samo ne dirajte njih, samo ne dirajte njih. Oni su mi sve što ima moja žena i moj sin. Poslao je pismo u kojem je morao pisat: draga ženo, ja te volim, ali morao sam te izdat. Nemoj više da me čekaš, ni ti ni mali Anes. Moraš nastavit bez mene, moje srce sad je kamen. Noćas odlazim sa drugom, neću više da se patim. Jebeš Bosnu i taj život, draga, moraš da me shvatiš. Ona proklela je njega, ne znajuću kakvim mukama. On preziro je noć koju krojio je suzama. Negdje daleko budi se uz prve zrake sunca. Ljude izvode na van i kažu ovo vam je kuća, jedna farma. Piše da se zove Tina, tu su uveli Nedima i još pola tog kasina koji odveli su iste noći s istom prijetnjom da će pobit sve te ljude koje vole. Moraju to pismo dobit, mjesec dana brzo prođe, ljudi robuju na farmi tek po koju čašu vode, ured umrli od gladi. Ležak nikako ne mogu okolo farme čuvari, jedan pokušao je odmah, sad ga moramo sahranit. Kako dalje, on se pita kada vidje tračak nade, kada vidje starog Freda kako šeta pored farme. Halo druže, nemoj ofirno da gledaš mene, priveli su ovdje ti mi sada. Jako trebaš da mi reci gdje sam druže, gdje mi reci gdje se nalazim. U Austriji si druže, žena izlazi ti sa drugim. Nedavno pored rijeke pronašli su mrtvo tijelo, imalo je tvoju osobnu i 20 grama bijelog. Niko nije znao šta se s tobom desilo te noći, jadna jasna te sahrana, sad kroz novi život kroči. Ima zaručnika novoga, ne sad ga zove tata, njemu prepuklo je srce kao palata od stakla. Dobro druže, idi sada, nemoj reći im da sam živ, idi dole do policije, nek pošalje nam tim. Neki zvuku nas odavde dalje, šta će biti ne znam. Rekao je njemu žalosno pa utonu u bezdan, zatim utrča u kuću, glasno viće: zašto jasna, zašto nađe drugog, ja sam od Anesa tata. Nije znao šta da radi, neće remetit im sreću. Uze kutiju drodona, guta posljednju tabletu, onda pade u čošak, pusti posljednji jecaj. Reče kako voli svoje, iako su pored njega prazna kutija drodona. Pade, razbi se na podu, Nedim ispustita dušu, drugi dobiše slobodu. Posle jasni sliše pismo kako mora doć do stanice. Kad vidjela je tijelo, pitala se ko je sad više. Gano slika skidaju taj crno-bijeli prekrivač, ona tad vrisnu preglasno kad ispod vidje Nedima, pa pita šta je ovo, oni rekoše joj sve. Kakav pakao je prošao da spasio bije i nju i malo Ganesa nije imao drugu. On je robovo na farmi, jasna suzom gasi pljugu. Ali Anes ne zna ništa, to je Nedimova želja, jer je njegov život mrtav sve zbog njihovog veselja. To je kraj, bajka nema happy end, likovi su jako dobri, jasna Anes Nedim friend. Kažu ljudi nije dobro sve što završi bez sreće, ovo dešava se stalno, ljudi nestaju sve teže.